Mr. Donko betima from me pen maestro Major Sona bi piano and so etimi aye kama quickly young room not just a matches who do a World Cup qualifies 2026 unim say US Mexico nyame adma 2026 no enya de sa daje ewo poso me no kasa Africa your qualifications na je yenya start na no matches who do etimi pass no Burundi etna fie ema Gabon konane ne 2-0 2-1 Raja enwachi enya emoya ne di edi Mozambique say otna fie ama Algeria konane ne 2-0 Zimbabwe eto atana ba ko Nigeria enso etimi te sa aka na ewo ho sa so ne enwachi ne Salarion mine wo mutimi tena fie ema Egypt ekonane omo 2-0 Sudan etena fie to atana ba ko ema DR Congo wo mo antimi ansi adabraka ewo sa game no ma eno update eba na matches ne bi ebeto aso ne ade so mo ya ne din ede Djibouti ebo Guinea Bissau Gambia ebo Ivory Coast Liberia ebo Equatorial Guinea Chad ebo Madagascar o mo ya ne din ede Mali ebetimi abo mo ya ne Central Africa Republic sa so no mo ya ne din ede Seychelles wo mo ebo mo ya ne din ede Kenya we no matches ahodo a Basso World Cup 2026 qualifies no Africa update ayensa eka enano pay dwumadi no so na yenwram na meeting chenchenche etimi call so na CAF executive committee omo meeting e call so Abidjan no na eno omo kohie no omo the proposals ahudo pi ene bae ene proposals omo timi ere kopiem meeting na se ne mpanimfo nyintum na chese ne omo timi implement no se na nhyehyɛ no esiatie ene yese AFCON price money no mo omo betimi awe ne AFCON no wo mo so omo betimi apagya sa skanum na chese bibia timi aye kama eno achi CAF Champions League ene CAF Confederations Cup no yesi ne omo betimi akobo prelims omo befrim no ade se $50,000 wo mo ebetimi ade amomo na chese bibia timi aye kama ni nyina no proposals ahudo anra CAF executive committee meeting etimi ekos no wo mo enso etimi ede to dwa update eba ye ho nsem no enso etimi aba otimi sam papa nyimpa no dasa committee na no udwane show na wo Sompa 90.7 FM Sompa TV on YouTube wutim sam papa nyimpa na nani abrie pa said ye wakunko na chese wapagya ne nsa owiem no wutim sa asema all no na chese nani abra ne omo hwe se ne decisions ahudo omo timi eko make ye wo meeting na se no wo mo enso behwe na chese ne no wo matimi implement na bibia timi aye kama ede ama Africa football yenrom ewo mana from na onim se enro na chese mano CAF Champions League women's side no grand finale no etimi epaso na ne mama Lodi Sounders man eto atene makoma yensa ema Raja Casablanca mano wo mo antimi ansi adapraka me no kasai for the second time Adea club and didi mama Lodi Sounders wo matimi age 2021 omo giye na 2023 wo mo enso atimi age otim sampa bibia ekoye de mama Lodi Sounders mana enya asembofra kra na after so omo giye no join show na was Sompa 90.7 FM na hwese de atmosphere no na esi etie enso ewo honum Sompa Sports. Of course, into the atmosphere, no, I was sure I will be by so Egypt. With him, some Maloney Sounders, or Mano, woman at me, a concote, I'm a pipia, and so at me, I come at your moment and rob. I just over PM, oh, my conco Ghana, I just send the senior soccer team of Ghana, touch it down El Comoros and Ra, on first training session, and so to me, echo, so out him some part, the likes of Nicolas Opoku, Sasuna Branty and the Salis Abdul Samed, woman in a 8 meter key pata, Nabipia, and so air concana, Branty and the dear Nicolas Opoku update Aminia, and it's a boy, no. Ye game against Owoahene Acheampong Madagascar not just in Yamianim no crani Abrantia no maybe said on Koye Mano Nina so Kupraye die members of the game the meeting say ono na asa now enya de sempani for timi confirm so chena we betimi asia kan na say ontimi sia kan eno update free Nicolas Opoku boy camp bra ye ho nsem no enso etimi atudwa yenkopem ewo mabom na onim say the Black Princesses of Ghana enra omutimi ekobo adwuma ebra omochi Owoahene Acheampong Estiwani ebo omo ekami onim say first game no and 6-1 enra the Black Princesses no SI2 omo ebo omo 2-0 on aggregate na koye 8-1 out team 7 no kase omo advance to the next stage of the qualifications nyame yadom na the next stage no mutimi ko wene dia na chese omu ram na World Cup women's side 2020 under 20 no wo mo ekwa akobo adwuma na bibia enso atimi aye kama ye mepiem club issues kakra na onim se no ya Adea Bed Power Premier League matches ne bi
etimi ade pini etodwa Krabia Kumasi Asante Kotokotana Baba Yara Sports Stadium eto atana baako me diema ntimi ante eno achi yenya club and didi brekum Chelsea sa oti Legon City sabone kan baako ekome wo mo enso ntimi ante ewo ho club and didi Real Tamale United eto atana ne miensa ema Dreams FC esimu adabraka baako Gold Stars ntimi anto atana ne mum Nations FC ena ne kan baako sa so na tano bofa kwani so atreman FC game and 0-0 nemum sa game no ensem pina efrimu eba enchem meria hunsem ebetimi apa so far league table at the Bed Power Premier League no Adea Stars of Reading with 21 points club and team edin so atreman FC tosu with 20 points Brekum Chelsea tosu miensa with 19 Samates etosu and 9 with 16 Tano Bofakwa etosu enum with 16 points Sasuna Midiema was 16 or the 6th position 7th position Brekum Bechem United womo was 7th position was 16 points Sasuna Great Olympics at the 8th position with 15 points Nations FC at the 9th position with 14 points Dreams FC at the 10th position with 14 Real Tamale United at the 11th position with 14 Asante Kotoko Abetosu Dumienu 12th position with 13 Accra Lions at the 13th position with 13 points Ninana updater if the Bed Power Premier League and so Eba Accra House of Folk at the 14th position with 12 Carrera at the 15th position with 12 Legon City at the 16 with 12 Bebiani Gold Stars at the 17th position with 11 and a club at the Pando Heart of Lions at the 18th position with 7 points updater Eba and the 2 outstanding games and 18 Atoja week 11 2 games at the Timia Kem a desert club at the team at the Great Olympics Airboss Samates 1996 and Wachi Accra House of Folk and so betimia Bomotin no matter Accra Lions no matter me Adea Boani side game no Nina 8 baso 3 o'clock simultaneously and no updater Eba dia Hunsem no 8 Atoja no Krabia go mutiminya you know join show na was Sompa 90.7 FM na say the highlight no and so see etie honum. And Sharif scores is the open goal for Asante Kotoko. Sharif steps forward. Here comes Sharif. And Sharif scores is the open goal for Asante Kotoko. 1-0. Sharif makes it 1 for Kotoko. Yellow card for Felix Che. Not too sure what he's protesting about. Good goal. Right, I know said in Ra Krabia Kumasi Asante Kotoko mo fa so nya the only goal of the game enya de asa metiema timisi arabraka na after the game assistant manager Panyimpa the team Eddie David Marvin Oklo Panyin etimi kasai edify game no yentie nsema David Marvin Oklo etimi eri etuja. It's taken a while. Congratulations, it's been a while. Your first win in 6 it's taken a while coming. You are right, man. Yeah. You are right now. Yeah. Like I told you before the game, that these are hard times. But my boys are mentally prepared for this particular game. And you can see it in the game. First 10 minutes, Kotoko could have been up 2. What's happening with the strikers? Conversion? It's unfortunate we couldn't kill the match in the first 15 minutes. But it's a process. Gradually it will come. The goals will come. It looks like the problem is sustaining such intensity throughout the match or in phases of the match. They seem to wear out and the opponent. Eno come up and impanity Eddie David Marvin Oklo with me eri etuja na nyon nkwa ene timi kasa mediema assistant coach Panyimpa Eddie Nanaya Wamankwa wono enso etimi kasa de for penalty ni entie sama Panyimpa Eddie Nanaya Wamankwa eri tuja after the penalty incident. Did you see it clearly? I don't want to talk much about this penalty. I think the game is live. Supporters are watching the game, so I don't want to talk about the penalty. What about they should decide for themselves. What about the output of your players over the 90 minutes? They did very, very, very well because looking at the situation where Kotoko is coming from, they determined to collect the 3 maximum points here, and then we also have lost in our home game, and we decided to come and win this game. It's a very difficult game, but I will congratulate my boys. They did very, very well. Eno come up Panyimpa team and so Nana Yaw Amankwa assistant manager the Mediema Sporting Club were etuja after the game. Now after the game no NASCO man of the match award na ekwa de ma Brantian team the justice in Kuku Blay na justice in Kuku Blay and so etimi ekasai. We're first time about 90 minutes this season. How are you feeling? First of all, I would thank God that He has given me a chance to play. And say, Adea Akye Abia, Or out of the team, no. What was going through your mind, and how did you come back psychologically? Obe prepare said.
Yeah, Shamo so many times. This is your first victory. Oh, and the first of my kind, you know. Sana yɛda Nkoranza ase ma yɛtumi ayɛ unity ama yɛtumi aka yɛn ho abom ama yɛtumi win saa game boy. Football sanity. Sometimes you lose, sometimes you win. Sometimes And Brantia the team and justice in Kuku play. Now him said this is in Oko PML Real Tamala United. Our Liu Mama Sports Stadium Tamala. With him so almost striker Brantia the team Eddie Owusu free any mode mono while any beka se masa above yere way dear papa or boy juma. So far this season ono in the Timothy League now with a goal and what will be the first player this season what me abo hat-trick with him some Brantia the Didi Owusu free ni mode mono and so was free papa or the Bed Power Premier League now no Oko PM or region Sunyani Coronation Park French ni beka says na pa enkoye week 11 penimpa din Edimos Okunedu yesibam ne papa chese no anom yetimi enso de no kopiem Sunyani Teaching Hospital with him say nyame anim no kre ne ha adwene yenu anom onua Adaroba ne ensa enso etimi kan footages ne bi na dwani show na was Sompa 90.7 na hwese de penimpa esida ayasabi otim sampa be ma yemre legend. If you stick around, you're gonna give a shortcut. You're bringing down the temperature, I swear. Training Abuana just and remedials no what trainer what in the tell me dear to me akoye and what ye Buana form 1 form 2 no was wet me ako not wakusia de makat was a ghost way senior high school no or more professional tutors I quite Jim Ratu Abuasi not yet sure what dear and what your wayek examiners I tro queen faso answer was see questions no and until the remedials no better what in the tar a ghost way senior high school and I'll do any air train now pay not ya Buana be piano and sweat to me ayakama ede ama courses I would do p and ye awayakate general arts business home economics, visual arts, any general science, general Greek ni no oba course we senior high school I be offer bi now so wetimi asua ho ade na what exams na what nete Nkoranza Dry Road your municipal assembly na chop adishman era onsa etimi akaye eno ati wo be frɛ 055 5500276 055 5500276 eno ati wo frɛ 0247 847 434 0247 847-434 ofre Gospel Senior High School na pay na yetimi abuana so akọ na wakosua de mpanifo se krodo so a masaman tena fa akọ nya nimguase ene watena Ghana ha wabọ brana so still French ni beka se na pa enkoye nya de sa abrabo no ekoye nemom kakra da so obotom a emfa nkoma connection man mebe wi ache obahwe no unhu na chi akwan anopai okọ last chance travel and tour na yetimi aboa wakwantu hu nsam ni nyina no yebeboa no watimi akọjojo na bibia timi ayekama amaya hodo apese okọ so na bi te se Germany Belgium Denmark Italy, Netherlands, no, last chance travel and tour. And I'll do Kako down when you get me a bow. Say your friends now, Pesako, Ninani, a Buano Kaku dress from dream, Umpe, now Peme, Bomadena, not Yentimi Mwa, Kumase, would any HMO Bokrom Junction, Yene Church of Christ, Sontano, any D and Imshe Accra, Ube who you check out Chimota Kissima, your Air of May Plaza, a Denimwa, and your Butua, your Bridgema, Freya 0543. 565968 0543 565968 o frey na yetimi aboa na bibiano enso atimi ayekama enso edi ama e wo honum eno achi anopai no obekona time eba mixture no wakope bia bobo malaria fever typhoid fever no wutu ase na bibia enso atimi ayekama ediama no wapomde no enso atimi agina brane eno ntia no pay time eba mixture ena me kanfo ediama wo de na malaria ana se de kana treat no na kope time eba mixture no be beboa na nhye no enso atimi akoye wo de na general body pains loss of appetite wuntimi sankwan kra bi beka se loss of appetite eba ne se hadwen na kope time eba mixture bi etu malaria na se na bibia atimi ayekama enso edi ama for any of pharmaceutical shop licenses about shop piano a time a bar mixture and I will quite abobona be piano and so etimi ayekama at the amount and nano pay I don't pay bomodina friend but friend query shall do our person you know offer 0244 417669 0244 417669 na be piatimi ayekama at the amount nano pay yet then be bar ye remna man for cross sama eboba nano pay no yet me area honsem aba ha Sompa 90.7 FM ye basisia. Are you ready?
Nano pay no yet me area Hunsama to Jawin Senra, a dear European qualifies matches nepi, etimi etuja, now copiema matches who do it to me personal, Scotland in away game and D3-3, Spain at Watanami and Sama Georgia, Esia da Bracabako, Belgium, Etumre, Omochi Azerbaijan, Nani Omo Kanama Quenum, and Yadias Azerbaijan, and Sweetimi Esia da Braca, Omeani Dia Sweden, at Watanami Rema, Estonia, Womo Antimi and Sierra Braca, Omeani Dia Hungary, at Watanami and Sa Emma Montenegro, Esia da Bracabako was a game, Sebiani Bulgaria game and D22, Elhon Mania update Ahudwa, a free Europe airport, Yeria Hunsemno, and Sweetimi Atuja, Bosnia Herzegovina, Etnafie, Emma Slovakia, and in Academy, and Yasia da Bracabako was a game, Leicester, Etwa Antimi Antuatana, Emma Lisenberg, Etwa Tanabako, Portugal, Tuatanami, Emma Manity, and Sorry Iceland, Womo Antimi and Sierra Braca, and a decent matches Ahudwa Etwaso, Yebenya North Macedonia, Womo Tenafia no match and the Three Lions of England, not as a BBT Kama, Ukraine minor airborne Italy, Albania airborne Manity at Florence Iceland, Czech Republic airborne Moldova, or Manity at North Macedonia, and I said Northern Ireland rather, Womo Etimiabo Denmark, or Manity San Marino airborne Finland, Slovenia airborne Kazakhstan, not as a way no air matches Ahudwa, Etimiabaso update Ahudwa DMO, European qualifies matches no more, Yeria Hunsam Etimiaba, Yanko Pianko Ahudwa, a free teams in the camp, and Yampo National Assignment Ahudro, and Sweetimiaba, none him so Copiamo Saudi Arabia, Manoka say, a Yadesa Cristiano Ronaldo Museum, our Rayad no, Wometimia piano officially, and now we again and in Adia Kakrabe Dubotum, not as Opeso called Cristiano Ronaldo in the museum, and what a Rayad, or Saudi Arabia, Aquanya Nyapa, a Sansa Yatimia piano, was a walk on Wakobo and Yakoma, not as a Bibia Timi Ayakama, and update a free zero, Panimpano and so camp airport, Yadia Honsamno, and Swetimia Tuja, now Brantia the Eddie Bruno Fernandez, Panimpana Dincomo, was he a Bisam Masana crab and saying, and not as a Wentimian conversation, Brantia and the Didi John Neves, not as a Wentimian joining Manchester United, Panimpana and Fantuja was here, bueno, a fantastic player and a total decision in the future, be a Honma, and your one person out to me decided, and you'll be any bit to me decide the amount, and I update a Panimpano, and Sweetimi Eri to Jerry Honsamno, and Sweetimi Apa, now did you decide Panimpa, and as a manager, the man a little bro France from national team, no, when Adea Tuja was here, Kodani, a friend is Zai Emery, was in Prananya Planemo, and I just a test a bit to me, so now after test, no, and you be the extent of the damage, no man who now draw a boy, a friend is Zai Emery, youngster, no, were on so bet me a G, and I update a free Panimpana, and the Didier the Sons, we free in the camp, Adea Hunsam, and Sweetimi Tuja, now him so over the weekend, a branch and a ding. And so the Kylian Mbappe Loton, 180 million and 300 goals in this particular weekend. And you go as a panini so far 300 goals. When you share what's here and yeah, dear so dream who cry. Was your place nip one match 800? A beat me 850. One more crown Mugusu boy Juma. And her son bet me goals. Nibia can to no Kylian Mbappe there. Was it this is just the beginning? After crown of goals, no, or her so bet me improve no what me center left right. Nabi Pia and so me kama. Ediama France national team no, and then the club and they what me see I can't Momo. Now him say PSG Bobo kono update am say kan na no pay. Yes last summer. Yes PSG etimi tabiri sika twitwiri die 93 million pounds. Edi ko PM omoya ne din edi Brazil. Na sika no kodu an dia na omo kwa akoye. Yes ko PM Brazil a enkoda mienu bi asi so. Baako edi Hendrick and baako enso edin edi Estavio. Yes baako e was 17 years. Hendrick was 17 and Estavio e was 16. Ujo ni show na was Sompa 90.7 FM. Abehunu nkoda me ko masemi. Yes wo me de kwese nkomo kofa nkoda ne mienu abe PM the princess nankoma be poadwuma yesi e ho ape e na chese Pilamires Bobo kuno e ka se masa enya de se bejo mo ne not na so kan ni nyina ne se na Madrid atimi adi nkoda no ho nkomo ama me no ka se Andred Cradier nyame aduma na sama yi o join Madrid Bobo kuno be fa Jesse na Manaya Karim Mustafa Benzema timi jan ho no yesi anu ntini yantimi anton sa amrantie no amfa ma club ne tin enso de Paris Saint-Germain e ya update am se kan na no papa ne tin e de Fabrizio Romano transfer expert na da Roman na South story we no yensa enso atimi ka de update ni nyina no and so etimi abana kodani friend Hendrick no when him say me no ka say after papa ne did Luis Nazaro Dalima Ronaldo Muchumudu after so etimi make obey the youngest player or making appearance Ediama the Seleção of Brazil no next player be kodani did Hendrick na nra bra branch no etimi about the first game Ediama eyemoya ne din edi Brazil national team no ne papa gina ho na masa tears of joy papa ne tini so say I join the show na was Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube na wankasa bo ani akohoma ani so pa na kodani din edi Hendrick ne papa Oti ewago pramano so. Sompa Sports. Sompa Sports.
Of course, into more YouTube any Facebook radio, we say Panimpan or video the padding nano, na panino answer at Tinisio, our Babano so out him sampa, Panimpan tears of joy pa, Bipia answer the Jame de Panimpan and we update her, but still on Madrid. Now latest I'm in Saka and it's a FIFA. I was so to me compensating Madrid Bobo Kuno, Ninan international break no, Eduardo Camavinga and Vinicius Junior boys in no, at me sustaining injury. Now Diamante said the first 28 days there, and yet this FIFA bet me to Escabia. Now after that no, Sika ne betimi atua Ediama ene Abrante andidi Eduardo Camavinga ene papa ne din Edi Vinicius Junior na tete betimi atua Ediama club ne din Edi Madrid no ni nyina no ebetimi akotru 863,016 cedis and I say $16 okay eno any amount a on betimi atua na tete yetimi Ediama Madrid bobo ku no eno update a eba cedis ni enimre eno tis hard beba na okopiem club andidi Real Betis a yesi akoda wi so bi asiso ni din Edi Asano Diao Diamante se Chelsea ballroom se ne akoda ni din Edi Asani Diao no wo mo koheso mo nsa betimi aka no na tese boy na timi abebo adwuma Edi ama club ni din Edi Chelsea ene ko wakra ta ni din Edi Daily Express ena this answer no enso to dwa e wo dwuma din na Reece James akodi nkomo James sisi of Philip very good Reece James was him fan to dwa Chelsea supporters no was sisi of Philip very good was him maybe atwam no na tese ne body kasa trainer until na moment na die kwanya Mauricio Pochettino afaso e manage no the matches ni bi won mo man Bobby bi also no arrest no was e boy ne permanent fitness no eguso e koso eno nkoma akoda ni didi Reece James wore air to jari ho nsem no enso etimi aba na okopiem omaya ni didi Saudi Arabia onim say Friday na bebre kidima se panyimpa ni didi Marcelo Gallardo panyina anya join Al Ittihad opa na chese wetimi abebo adwuma na bibia etimi aye kama na update am say kan sam panyimpa na touch down na touch down no de course e wo Riyadh ni Sompa Sports. And on Tipanyimpa no touch down El Riyadh no utim sampa flowers no unim say oman the tin e Saudi for the omo form tradition no eni agro kra omo bomotin e ma chese ne flowers ahudo e na Panyimpa no di e Marcelo Gallardo yetimi enso e de man utim sampa na hye no e koye di Panyimpa no na branch and the Ellen Haaland no omo game etimi pass no dia metin say Panyimpa against Scotland no 3-3 game utim say game and 3-3 Panyimpa na kopra na update am say kan say enshada nye serious nyame atom omo game against Liverpool no yesi game no na branch and the Ellen Haaland wetimi aye fit obetimi apano abebo adwuma e de Manchester City no update a mensa e kan na no pai e odwuma di no so yenkopiem of friendly champion no na reporter ebobody pa en so okopiem a Rene Boboko no mapam mu coach Panyimpa ne din e de Bruno Jensu yetimi a won bonituo pay se wonko ensan se mode mo no sinapa enkoye enya de se ekoye se papa ne din e de Julian Stevens en eba na watimi abefo adwuma no na bibia timi aye kama for the very first time wutim sa Bronte and the Dominic Soboslai boy na boy adwuma Liverpool ne mo nwa ni so na wasompa 90.7 FM utim sa masa akona juma obono ano ewo show winim so timi the hungry man no a qualifier Euros 2024 gomo epa na cheso matimi abebo adwuma now nim say in 2 minutes na Brandt and the Dominic Soboslai wetimi abo 2 goals most dribbles wetimi bomadi complete 4 and what most chances created bomadi complete 3 and what most duels won no wonya 3 and most pass completed no wetimi bomadi complete 71 wutim sa akodana Liverpool wetimi atona free RB Leipzig Dominic Soboslai ne modemo no ewo ya no kase no wetimi enso the hungry man no a qualify to Euros 2024 eye update eba na talk mani abre say nyame adma January wo mo de 35 million pounds e ram e wo club and the team enso the FC Barcelona no mo de koye den Abrante and Didi Rafinha wo so mo koye so mo nsa betimi aka no na chese ne wo matimi atabri na ba na oba bebo adwuma Diamante say ne Darius Poko wakata no e de sansem ne eba na mom yes Barca e demande 70 million euros e na ne wo so wo mo che ansa na Abrante and Didi Rafinha wo mo enso atimi agya no e no update eba na Roberto Firmino Liverpool performance asem de eba no se ne papa Panyimpa no panyin no enso atimi ati nananom e won sedo Diamante and say heart attack and Roberto Firmino join show no Sompa 90.7 Sompa TV on YouTube ubo sampa won ne papa etwitwa club ni bia otim sampa panyin no hwe na fura utim sampa club no mfa ni agro kra Diamante say Panyimpa no watimi akonya heart attack ni nyina no se Fofi Antoata no wadware na bam wati nananom e won sedo eye update eba de ho nsem no enso etimi atudwa e wo no so na basafo no de ebanie wunim sa akoda ne Didi Gavi Abrante na konya knee injury Diamante and say anhwa for the rest of 2023 enya de say Gavi ebetimi asi akan enso etimi de ama club and Didi FC Barcelona e update epa meria honsem no enso etimi atudwa e wo dwumadie no so na Andre
Andre Onana na basa koyi na mom sister boy ni insist so my last game betimi aba World Cup qualifiers no we betimi aba adwuma ansa na wetimi join Manchester doctor medical team no na cheso matimi ahwe no eno ay update airpa media honsem no enso to dwano pai no ye ko Grace Girls Medical Supplies na cheso yakohwe apomden honsem na okwa akwaje apomden ho akade na atimi aboawo na bibia enso atimi aye kama eno ntisa wo first aid box ene ye boa na plasters cotton wood bandages ahodro ni nyina no atimi akabe Grace Girls Medical Supplies eno ati ye boa na eye chart ni nyina no won atimi akabe blood pressure monitor wo kwa akwaje bi pregnancy test case no woni pro no wanya blem ko na akwaje bi Grace Girls Medical Supplies ene emofra na mo ko nursing training level 100 ene mo amoko eye form 1 na chese SHS no makoye science no mo nkonkwaje eye practical items ne bi Grace Girls Medical Supplies na emo ana bi biantimi enye kama Nkoranza Adria Road Women Star International School no ene di animhwe oko na wakwa akwaje ni omapa na bi biantimi aye kama no pa betimi afre na Kofi director 020 0705528 020 0705528 Ofre director na ni na jinsa woso ye be boa na bi piano enso atimi aye kama e di amount adopa Joycam roofing system women kan cho sebra if you radan no me yemmo so ye na watimi adi sika twitwi di agu botom na obebo so ya e Joycam roofing system and ade wani etre na yetimi aboa na bi piano enso atimi aye kama atimi adiamao eno ntia no pese ye IBR IBT SSR self lock ni nyina no ye boa na on sa atimi akabi ties ahodro secular any on shingles ni nyina no camera roofing system na do any air na no pay na yetimi aboa na bipia no enso atimi aye kama sunyane ye ben polytechnic no ye ben ye pass aso ye ben VR no near Guelph Filling Station nyina no ye ben honoma oba na chese watimi abehwe ye chakwan ne atimi aboa techiman wuri wani ebetrim ewo eye brono e fro hand brigade eho na on sabe kan ye na chese yetimi aboa na bipia no enso atimi aye kama ediama ewo honum eno ntitu anamo na no pay na kona Joycam roofing system yamwa na bipia no entimi enye kama o frɛ wo 0540 125 819 0540-125-819 ofreye na yetimi aboa na bibia no enso atimi aye kama on this note yɛde nsɛm ne si na legend Owoahene Acheampong na edidi aka trade nyina no enso atimi edi abasada PSN ne bi enkoma systematic saso na branch and the unity any branch and the papa ai komu nyina no eboe na no pay production team no enso atimi yɛ solid edi agudie mu nsɛm enso atimi edi ba yɛmedin any eben the maestro yakramo. Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino alala construction esi adan eton fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwuma nti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM, Dero FM, and Sompa FM, Adea Akye FM, Tachimai, Asta FM, Anase main office, Nkoranza Nation Junction Hwa, Anase no Fabia FM, opposite, Alala Construction and Training Center, Eden Huabo MVTI, Enunti Instructory, technical students are Muya Building and Construction, Plumbing, Anase Tiling, no, Ubetinya attachment, Alala Construction and Training Center, Yaton Plumbing Materials, TCWC, Taps, Basin, pipes, inches bia, and the Akika. For Alala Construction, I was 0540-379381, and 0249-591700, and also say 0246-702306. Alala Construction and Training Center, se ube siwu dainwa, freye, na yensi enye ne prekomao.
nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkanka tesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumidie bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enu pai bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G. Na so obi bisa me say, hey, 5G na den eno ye technology na nam say debi. Tie ni ye. Yawo green tea. That is the first G. Yawo grapes. That is the second G. Yawo guarana. That is the third G. Yawo grapefruit. Ena yawo ginseng. And the G is saying 5. And the 5G na say no. E non-alcoholic. Obiye timi numbi. Yawo ba kwa efe miso fruit drink. Ena afe ba so e de aperitivo. Ni nyina edwuma kwa efe Ketios Marketing Agency. Ena de aba. Udu dome heavy do abrosan no mu ho a ho ne yetu no. Dome heavy do abrosan no mu ho ene yetu no. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Mami adumei mesere wa beyi ni emesu anso aseme na ahia se fifirigui ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo se go kan ni mo an atekwa ne hene na buru sana se wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yo emom Atiko Home Store eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo om Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop ana diffuser ice chest ya ye kan ko main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo pe no na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko Store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motoblo ya mode bomochi spray ntos cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wode be spray no ne boa efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. You be panu na ufayo. Hey, ataje yate dene. Eradi ye dawase. Masters mo aluminium and glass and wodjuma no. Se se ye komwa dwe e free G&G Enterprise. Aba be PM e won Nkoranza. Wo di djuma so pa. Ne ba de se aluminium profiles and glass and ho akande pa dia. G&G Enterprise. E dia husane abreye. Akande ni bi ne window locks, window rubbers, center lock, net rubbers, 40 corners, 40 round corners, and local poles of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many of G&G Enterprise. Glasses are doing now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out, so on Nkoranza North and Asa South, Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Setra Dumase, Adjura, Atebobo, Kwame down so, and in Kureke and Weshiana. Other four, and Kobe Bia, and Koto glass, aluminium, and one candy Bia. Set your price in it here, I won't cry. Kumase, any baby Bia Kotono, China to a hat, the Hakranzo so no, your wife said, yes, Uncle, Emma, one or Tono Dodo, G&G Enterprise, I want Nkoranza Kasajan, New Market Quinus or Ben Dr. Jesus, Sanoni, a more great agrono, I will die back home, say after Fra, Ubet me a friend, 0243 344280, and now 0247
08077773324. G&G Enterprise. Maba ama yukoma joye. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mabedon Nkoranza man eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayesabe kokromoti a yentumi sam homo podda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua mu etu yare ase free abrabom mechire fidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidin so ye adwuma ko nkura bata hodo modern roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema wodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers a chia kwan won Nkoranza edra kwan no so Owoahene International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200705528 ana 0245372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niam de wofum na wafum kwan Empenni se orefi ukrom hina benya wojira wadwa base na mamre so yantoto nase na masuzi 2015 amamre fie se ya mamre ne amane no onhwe mane nsei enu nti masuzi 2015 amamre fie ya mamre dwumadi a wato ne din se tete obi kan tete obi kire na we ne de di kan kra dwumadi bi se ebekoso wo bono poema ntami mu wo ya ba ya wadi mfinhia no enso kosi dumiedu me kire 7 to 12 na woju hudi se wobetumi aka rinsem ana wasokoto krom e de akatwene amana kasa me kire drum language wonso betumi atoto nyom ana ya mamre nyom ni bia akamfo din ene ne nkyerase ene ya mamre ho ade a wonim bia wonso de ya bebuo utumi bube ma akokofru bropata ebre no ani so beba bebube no ede age akyede wonso nim kwan ya yefa so siesie ye ho wa mamre kwan so ede dwene so a ta kansie emenyu ho mfrim akyede da tete obi ka tete obi kire dwumadi yi so dwobedi nkunim ni benya 5000 Ghana cedis ene akyede pii de beto so mienu nso benya 3000 Ghana cedis na de beto so miensa no eye 2000 Ghana cedis de beto so 9 no 1,500 Ghana cedis. Your better soon numbenya 1,000 Ghana cedis. And a woman or macanon so, Womubenya Chedi, Eddie free a boa fontaine. And it's your bad tiny ashafo, Monsori Wake, Namokofa forms, and Mamomano. So what is Simana, Obenya forms Libya to a radio link, Akina Radio, and Kransanso, Dero FM, Fabia FM, Sompa FM, Echa FM, Ne Planet 7 TV, King Tampo, Adas FM, Ninkomode FM, Atebunso, Atobu FM, Yaji, Obenyabi or Kema FM, Forms Nebo Mountain so 25th October. The opposite 25th November. Inti abata ni ahwefo muntutum rekan kwamia ya mebobo so yi na mokwaje forms ni bi emma momano na boa ema wo monsroma na pie dwumade e chichaifo ne Bono East Regional House of Chiefs Ghana Education Service Bono East afa Bono East Social Welfare se wo pe dwumade mu nkyeremu a frɛ number se didi so yi 0244165083 ne 0552531491 ana 0246344327 se wo ya dwumako ana ankrankre na opeso obeso tete obi kan tete obi kira mamre dwumadi ase a obetumi afre numbers edidi so 0207 055 988 0247 997716 Masuzi 2015 amamre fie tete obi kan tete obi kire Champagne enyumunie champagne kasiam champagne enyumunie champagne kas Champagne enyumunie, champagne kasia bonie, champagne osompapanie, champagne radionie. Yabo, yaba, sompa, 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 sompa. Mi mamunti ni sura
ono ye buy a disca beja ne se won to no wotimi ye tam obi a disca beja na koda akora timi fa ho esisisisi adan a enye asamketwa cashew nut eso won faso na eso ni faso a enkasa foreigners no nka won kukuru sika puduo emma me giant said de sabi wani afira no obaka ne se sika no mo de ba ha e bebere osesa ne in Dallas o de ba ha ne bebere ne yon enti cashew nut so won faso na se eye na ni suade hu se obetimi aba beboa ama cashew nut akuafo cashew nut so ba faso cashew nut ne to asesei aye bibie wo no ebeba benya nyina sodie bi a ene na meka kire ne se a good message inti onhwe ehun hyehye ye na onkan sisi pi na wonyi hu adanse so ati ase de dia meka se onyi hu adanse no politician bi e beye policy wo area bia na oka asem bi na oka ne bebre ma ne ye ne kasa na eto amanfo tima oba ya na enye easy so obetwe ne wide afiri ho na se wo ba nso na otwe ho firi ho na wo de beye keterema ya na obi beye ya na ama ho aye ko na yo because ye tu ye nyina nim de na ekọ ba keterema no be doso nti ne ama ho aye akono nti se wo ba be ka asem bi sei na se ya de ye man no ahiade na wo tena se hunu se ampa man na ahiade na wo de ba na wo kana hyemu adanse hyemu kina ema ehu se nokore na wo ba na wo ya esa peja wo manyokuo no peja wo o mampani na nkasa wo ba no wanya sade nsuo ye ya nne ama ho aye akono yi sa na wi abaye den ebeye nti to me de mehu se sa asem no kire se oba ye area ha no wabehu ye ha okese bi. Now let's go to farming. Me per se me yobi a mani gi kwia ho na me dokua na ye oman no fapem ebire bi a bibi ba kroma na amanfo ebuabu asika no kwoto ba bi a ubi so bi a say wo do he wose me God is love no yi nisim yehu bra egu ye no ekomba ba ye because bi ekita sika de na de betokore den edu ba bi no na akuafo nyina asase no da ho yamfa ne de anno ntikua de eno ne da ache no na ne okokuruma asikafo nyina pia won ho afiri odi se kuro kese mu ba ye ha to ye nsase eno kire wo se kua wo da ache nti ye papa kasa meka kire ne se onsi so kena na mema na mo na oman ni wire mfi onjote nto ho oba ha bia o meka asem foforo de waka no so obeka bibi mpo aka ho a oma wei enikan ansa bi foforo ba na mfi se omo de tumi no ma no nko ade a ne ye enye den de na ye na ye wo ntamu ha meka ntamu bono ntamu ha na bono ne na pu ye enyina because wo hwe akashu Ghana ha ba ye foma na ewo enti no de na ye nso a ye akuafo ye na sa ajapade wo ye ntamu ha no ye betumi aye de akaka no abribia. Well, one thing is the ye betimi aye ba ko pa say ebia make us nka so oba Nkoranza North nka owo Nkoranza North yi na kashu kuani bi so kashu ebi aye nursery na watudua no bi na wode akwakire nse miwura asema wo kan ye hwe o mi ni nyina mu no enso kashu nko bro hafo bayire ye ene ye de ko bayire kuani nka wo so bayire aburoni eso ne de so wanya de wano abo wode sen kua so nko ade ye cashew nut ni nyina ye farming na do sato abrewa duane mu nko ade a yebedi se ye mampani dada John Dramani Mahama wose osan bedi Ghana so biye 90.7 se oba ba bia na onya kwanya gina simpie ni apaso bia na wo ye kuani na wo so obekọ ni meeting no bi nko ade a mesere wo se wo be bom modern se wo be ben no na wo manate ase se miwura ye kuafo yenso ye hia de ni so ati ase na nka waka kua de mu hia de ache cashew not kuafo yi we de obai mo fa cashew aba no bi hia no ho na mo ni enkodi mpu na mo ma ne hu se asem na wo kan no eya asem a eda yakoma so de enti eda yakoma so ni ye toka cashew not wo ye ntemu ha price obi a pe no eden odegye ye ni centralized price a ebua makuani no ho ye den etono etoda kuani no yetimi di ne niema ko o mimi gina ho no obi di kuani bi mpo ase ne sika kura yesen wafo obi niema for about 6 months ukoka kire se ne sika yesen
almost say sikana say obati sika mai na nipa no edi kuani ni sika no edi dwa e bukuani no faso e tuetue sika no kakra nkra hye no cashew nut no besan so mundo mukura na ayedin spray so kura na ayedin right ba se ye wa ba bi anani ku cashew ho na se ode enhyehye pa egu akwan mu a cashew nut no eye cash and carry utua na edi wade ama na ade ko enya afa ni ye beto cashew nut edi akọ abusumi nsia wonim se obi di cashew nut duru abi ka 2 years ni wontua ye adentia na me da ase over ma mentie won so won wadwen won komo yi mu anope the former president oba abono region weekend no the odi aba betu dwane ene oba Nkoranza no na ne yenim ne obeka so obesen repeat the same thing na ba sesebio cashew factory no esi wanchio esi techima yo esi Nkoranza ye na ye wo bono ntamu ha nyina de ye cashew benya so mfaso ma mentie wadwen kire na mo anope ma mema ye tiefo ne ahwefo nyina nso amo me yam na firato enti ebia na me wo ofo sa na tie na mom unya ba Facebook ho a me wo ho ye bo adwuma e wo Sompa 90.7 ma wi ase nyina enya so mfaso na onim bibi ye mampeni dada John Dramani Mahama anope ba bi onam bia woni kyiniye ma no me nchia wo mo soro nkokon aso sade nanaba ebi asem bi so se wo kan no kore ana se wodi ntrafa ho a wo ma hu se entro no wodie papa ne kan asem bi se wunye ni mampeni da wuntime njeje no na saade no nso abamu ama abribia ya mede kan no ubusa asem bi se yen kuafo no de ne yebeye e de aka no me na kan asem bi kidem se kuya no a wafa ato ho so so beye no nyamedwuma esanse nyankropon no emfa ho ne se yaye ne papa na yaye ne bone woto nsu a wotogu ye nyina yafuom enti teacher ni bedidi doctor bedidi soja ni bedidi mampani no a wodi bi pen no nam ebo nto anyina no wo bedidi a efiri kuani enti kuayo ne ho nsam de se yenya de wura eba amanyosem mu na hu se aban bi ana se obi so obeso kuasene a na wo se wode wo ho bata no pa ema enema nso ewie na bibia etime kama yen se kuafo no wo se ye boye ho pagya se cashew ne bo eden a mampani dada Mahama penso na yehu se cashew no se sika wo mpa sabre na ye to cashew a ebeto konko no siridu emi etime to cashew 10 million ma sika ba cashew ho an cashew ye sika ukọ India no mo ne aman ahodo so a cashew kro na asan ye nkwan o wo mo de ye nkwan cashew ne to na nkasa no saa aba na ewo mu ayesen kate no eno ankasa kra sa yare nti ukọ India ye de aye aduane a ye die lunch time unya America bi si ho a wa me eye pa ebeboa yen na mom yen sa kuafo no wo se yen so yetime edadan so kakra enye se ye fa na ba no nkwa na akwa akoton di nti a empenimfo no ba amso ye beso masene na obodi ntima ebre yen abra wo munye hwe no e kire se daachi bi emfaso papa bi wom nti ya ye de no e wo se ma ye ni ko ho pa se udua cashew a eni beans omu ye nuafo eni aburo eni banche omu ye nuafo sa ne ma ni nyina beba e bonus nti se wo kuani no e ba bekeka ho na opposition ho ye brand ni yi a se tie bia obenya so mfaso na ahokyera ekuafo dem kese pa no yetime pagye yen ho afirim yemfa nimde ni nwura mu yie yenni hyehye no so ewom se aduro ne de wo ho ye de beye adwuma ne mom yemfa nya adwuma yie sabre papa yi be no wo beba behwe ye hawaii wom pa na waka kire yen so oba obebo ayen enti ewo se ha no nso abri bia ye chichiri kuta ekura yen a ena sabio ye benya obi amana so ayen ne mom se ye tenase ya hwese obi so oba wodi we beba de a ene ahwe na ntimi amam ne mom ye boye ho pagya ne ye hye bibi ase a oba beto aso enti sesi ya cashew bebe no wo abewo cashew hu bia nkanka wo no mekoba de so okọ na ye 20 cedis a mesre woda 2 cedis to akire ye mfa support cashew development ebia farmers anase fund ampa me cashew toni unya ba mpotem ha de ya te cashew development fund
ndi so so beto cashew wa ha je say wo de kakra to yemu na nkakra ekọ nanim enti beduru ba bi no ne yenya foto no bi yes sa na te de a yempote cashew no dọọso yentime nada so ne yemfa bi nyen kate na yetime de no mereke ne dọkono no eno okoba bi te setan so kosi ebi wo ho enhye dan ye kase pii de nanso ukura anye hwe no ebetimi ahwefie kakra na eno no nso akuafo na nyinya na eno no ama yetimi adanda ne to no so na abeboa yen ansa na empo wonum ayeto no se omode koye den womode abam ebia eno wo ho a yenso anwa na omode kokoye no bra no yebetimi ayebi by so do yin so na wonum ekokoye chemistry num na ade nim de no eno nso womo implement na fe egusu aye pagyan kakra ende sa na nyina ye transfer se aban bi ba wo ba beboa yen a ene ye dokono no ye de beba de o na nso bi obeba no okuta enchenam anamako ebi nso a na nka si kire ne ye hwehwe enti ye wo se yen se akuafo a ye wo mpotem ho no yen so ye pagya yen ho na ama oba ne ye kura bi a wotimi ato yen so enti sa obehya ase de anhwa na odne sabeka no wa anwie meda ase bebre obehya ase de anhwa odne sabeka na wanwie baby a yadri no yebeje wadwen kire ewo ha enom yenye college no wadwen kire 0598 994 994 0598 994 994 na enkomoi wo bi kan onso wo de aba beto so cashew adwuma na ye no anhoba former president waboye no obo no bono region ene oba Nkoranza North de na yenim ne a obeka ewo Nkoranza North ho enom nso na nso ye hwe ho asen. Good morning. Hello. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. Amen. Akunsa do se. Wadaro mama yente o. Say asuma panimpa no kano eye dedi kana mcham abegafo nyina asa makasa ma yati nyino yase. Yeah, that's. Na asuma former president kana say eye eyara na moy ye bompaye se enye bia sebi kasegu kwa se bia oba obe se bia mena meka yeso ma huzi mintimi nye ndi ye bompaye ma se nka oba bia nka waka no o mani mrem sa do ye nyina ne okashu ni bi bese onu bi wo kashu ba ti hu se Nkoranza obi atimi nya no so ne de o mamu yusu taxi o na ya site kashu gua o kwa no ofabi o mamu ko ba dey o kwa no wanya sika dizenka kashu no o timba ma no be ya di bi no attractive wa Emsenka Ramaska Abba Manu Bibi. Right. 90.7. Good morning. Good morning, Udeni baby Kasafi. Owoahene Acheampong. Hey, Chairman, good morning. Nyame adom ma yentio. Yeah, that one. So now, Machia, nobody can find Machia, Apam. My boy, man. Now, make a master in the Owoahene. But in football, baby, say, the Irish Coto Pen, or Casobari cry, and Jenny. Yeba pai sama bono ne hafu ne bu mu no pune ji ni dada ande no mati mama na be krume ai manta mi ensa ni na azuzu ya akonta ba akona ne o kan sentino didie ni de udi mano because mini apo me kasa no ni zo na o ka kashu bo se yeba pai penso ne to kashu time ile ena ye aba ni change no so ye to kashu 1 cedi Iti etom le binu ko na o kashu ana nya kono so go kombi na kashu aka wuren. Good morning. Good morning, Owoahene. Udeni baby akasafi. Epacho me di kwabi me kasafra nyina so. Mayenti wa no pay wadama. Aropa de da mo ase papa me tia me wo fa pam dada. Right. Me da mo ase eni duma dia mudidima Nkoranza mane Ghana man nyina. Amen. Sompa samo ama anka eni ma bi be yira asan se na no ku adwuma ya mo de bayi a mo kire kashu ne farban ene kwan be fa so a ye be ye no eno na mi so se na o man pagin so aka se oba bi di hu dwuma de ama yenti yesre ganyan tonyfo ne nana mo ahemfo mo ko potamu ne yamro no so se message bi se be to hon mo a ye nyina ye nhyem kena be ya ba e be tima wi na ye so anya ho mfa so da mo ase Owoahene men so me da ase bebre 0598994994 Adea Akye Abia adwumadie so enie ye de wo wadwen kire. Good morning. Good morning, Owoahene. Wadaro ma udini baby akasafi. Boda mi kasafi sika. Ye da ase mira ma yenti o. O mi na ma moni adwuma.
the Yamiasi, so Pampany that I am against all bad, Yamedi to me mana, cash you know, the Facom Passana, for one paying. The Yamiasi by a neighbor, the Yamiat, my Obeba, to me no baby dinner. Now, cash you know, I'm the chief. It in basic farmer or no, I don't know, no Kuran, cash you know. Ubi all to talk to Ukrainians catch a farmer. Corner time, corner or pebbles here. Yeah, I know. The Ghana is a vertical ball between the tea, who we be. Come on, pennies or banner about a boy, cash you want. Buy a neighbor man, then you made it to me, no man, and over Baba boy, Medawas. Right, the answer that's a baby, also friend our bus be 0598 994 994 0598 994 994. Cashew development or board on there. Abaya breast or mate ba say no the former president can say oba obehwe na ya wasi factory e wo Bono region emu esan say ye Bono region no ye Bono ne na pie ye nyina no adwuma ba ko a amanfo ye kese pa ye cashew no enti no omo bo obo anhoba se obedi akonwa a obebie cashew factory e de ama region. Good morning. Hello, good morning. Good morning. What are Roma Udini baby or Casafi? What are you still a man of a check? What are Roma mean to opening? Yo, Machiyama Damasi, yes, and Pama de Brian, I mean Shamo. The number say, Mr. Shamonese. Yes, that's your number, and then what is that? When you miss what? You know, Jabba Sahara. I think you are on one side of the Shabo. Timber to the face, you bet to a gun of mine. Who be Shabo to see? The way to learn that. Your family be new, and I say you need to call free Ghana. Once I'm quite myself because of the dramatic. I mean, yes, that's a baby. What do the Barbecan home 0598 994 994 Monday morning? Yeah, can queer your Ehwasem. Esan said the local economic development, no, a queer and a bit mamma pejo. Utra say, Ira amen. Call an offer face and all kind or say cashew, bana uni cashew kura, Emma Crumia show. Eniema toko show ema bibia ye show e de mo obi antino obi anya ne chefa e de efremo well obi nya ma ye de a ye be hwe na ya sore akua ma ye mfa mfiri wo de no so na ye nsore preko e wa ye mfa ofre dwuma de nsi na menti utaw na afi ye nko edwade emra Nana meda se me hu me nuanum se adwada na pa na mani age edi na ya hyiehia sofo tachi bwadwuma me so ntwa me picture no de nama systematic sugina na ji nini na eka ho bi ena yeyi yenda ya frefo no so ase o ma follow program ne pa this goes on to tell us that o mo fa yedwumadie no AND agro very good intime koma asem no so no cashew processing factory ya kai me madam fubi Nano no otie politicians ya communicators ya moba no mo kasa yesi processing factory wa ha yesi cassava yi na mo kasa ono so ni kuro mu ho no mo no wo ma si cassava processing factory no yes si yesi cassava processing factory dia me ntwa ma politician bi me kan kire me anka same ba nan akoba bia yesi cassava processing factory no na makohwese ya mpase bibisa wo ha okoye no na 2-bedroom house ene muafu ena yatum yatu wala fa ho ya twere ho 1D1F cassava processing factory utimo se yesidan na wie yatu ho fence wall enso ade ne muafu ya lock no ene si wonum na aka nwuram nti ye besere a brilliant idea what the processing factory bi on se wo ye factory bi a wo hwe ba bi a raw materials no ewo now the factory no aben said e exporting the raw materials no koye long process bia se bia mekoni aduane ha wo hwa de de mekoni ya no abesi ho factory wa ha sentos ni aduane bebre wa ha se ya no apade de ntos ni se juice so se den yo no abesi ho factory wa ha wo ho se cashew ena nkrofo aduane mo ne sento de ne factory e ben ya e beboa e better transport cost so se wo the raw materials ko na se wo kwam ene sa ne manuma ni ne free on ti eba yan pese ba beda ne white elephant e we kuro na afi ya janesi nwure mu horum yan hwe se ebetuo mu a e na wo bobo nkrata ne so mu so se yewura John Dramani Mahama so betwa license exam simo minim se going forward no so be di nkomo because hwe mu a ne attention aba bono mantemu so
I can see say Andy Samanyo ko ne person mo conquer the Bono enclave no ene ne mpotemu. Ti going forward no me sure say bibia beto turn akwam. Nanso me mpa bo ne say omo be hye bibia ase na enkoka nwuram. Eno de nyame mpangu. Afidie su ne ati aye kasa ye chia nananom atera nkonya ne mpanyifo mo krom hanina. Meda si bebre akua bo acho asempeti a na ate ne kan simadu asamienu abo anope apa no nwotwe ho ya de dwumade no fa edikan ebesi ha na yawura ofa etosumienu ofa etosumienu no yawura no mo etena ase na yedi nkomo Catholic Bishop Conference wo mo akasa wo mo se amamu muduru asetemu oden abanye ho bibi yekọ na yabasisi a
ne de ɔde ba ye ne good morning Jesus, good morning Lord. Ne de ɔde aba ne Joyce Boateng to aso bio or say Jesus is Lord. Yeda say bebre anope. Senior Sly or say in fact Baumia has BHD he is going to be all right. Pacho one way I'm penning for and I said ye TBR ye one abia wo kan say betima to aba na ba awe ne aba be di o mampani and they said ye TBR no ye mo the needed respect abato no do a how wadwene ye wo no na wakwa akoto e de ama onipa kro enti ye da say ya ye ma ye kasa no honti onyame be hira yen e wo sa kwan no so Bafo Steven ne do de ba say good morning say anope akrokere junior tiero ne dia ode eba ne was watching live from Akrokre from junior tiero shatter the whole Ghana Akrokre ne dia ne when so ne dia no was more fire ne dia ode ba ne oyibo no Crespo fufuo Crespo and I'm no ba na eba okay my Crespo dia no Crespo fufuo or say so and this thing that blah 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 all right niana me ka ho asem no bia no wo de kan wasem men kan ne beka oyibo Boateng ne de ode be no say from atwima nirebehin wo Kumase and this de kasa sa no alternative. Greetings to Honorable Amo Awuku MC atwima Nwabiaja Regional Hospital into a teaching hospital to improve medical services and lives of the good people in the Bono region, Ghana, and Ghana and the whole world at large. Let us all exercise our maintenance culture to the very best to protect every investment at the facility. It's possible with DMB. Regards to Honorable Kwesiami Ochreme, Honorable Bafwa Uya, Honorable Awuba Nahene, and all. Nedia or the all MPP regional executives. Okay, yada say ewo ho enum. Unso betimi akoso anado message afa ho enum. Account no ye Sompa 90.7 FM. Ukuja wadwenkyere ewo ho a ye no ebeche na yakenkan. Systematic press boyen ewo dwumadie mu oka ho bi na ye call Facebook platform no so osofo Ike enso edina namo achia one no eboa ama yetu anamowi wo fi ha sesi a ye kasa ye Yera Eric Bauer dodo na friend Chief Supo we ensem troni eba radio so adwuma ye ntro TV so na ne ekeka ho nyina wabobi ewo mu enti ye tapo ne nimde bi de esua de improve ye ho eko ye nimano pay watena se ye be hyase na ye de enkomo de afriha enom. Chief Super, good morning. Good morning. Ye de yame asesa no pay wama yako weekend na aba wadama ye hyase na ye ni nkomo emfriha ye communica Catholic Bishops Conference de aba bonten Oma raise a number of issues by intimate kanina ntino ye fabi na ye de edin komo womo number one issue ni say Ghana for ho kire womo dodo aho kire wo Ghana nti womo sra aban ye bribia obetumi ma Ghana for he han womo womo asen aka bio say ya de article 71 no mpanimfo constitutional requirement in mpanimfo abuse no dodo enti eno so yempe ho bibi enka eno achie no womo san ka say the size of government aban and reduce no ena womo san ka waste ho asem corruption sika enwunu ko na ye nampe besia ene ne ekeka ho nyina no yenhwe mpe ho ebrebi na yenka wada Roma nsama ene da pono sei ma mintie wadwe nkyere ansa. I tell you for much. I want you na paramount. Na do video konya 2016. ABC 2021. Na Ghana yeni ahochirem. Na yeni ahochirem. Na nema ekoso tote. Na obi se won say ede na free so ebete bayira homa ama bayira mo atwerenchem to wiase nyina
ɛnyɛ Ghana nko COVID-19 a yɛka yana political parties ɛna COVID-19 hwɛ COVID-19 up till now a country like United States of America ɔmo ni anyina ɔmo na so a country like UK all the whole world obi anyina ɔmo na so COVID-19 ba ye tutu school mu nso na etu atija foka na etu adwuma ye foka ye lockdown no say a my lockdown one day a man hour ye lose sika ye lose ye body a obedwane ye lockdown wo Ghana anwa bebre gugui anwa bebre so yiyi adwanfo adi ti COVID-19 de ebedi enya anye yanko the whole world adi the whole world nya aye yen town kase saa bibi we ebi nsi owi ase da the whole world na yare bi ato apete na nipa ewu ti say and say Ghana kura be nipa 700 ni wu ye no wa man ti say Ghana na nipa 700 ewu a o say COVID-19 am high ewo mu ana Ukraine na ye kan no sabe me de ya na me problem ye aban a what is ni communicators from the local level constituency level to the national level no president no kura aka omu ye weak omu ni madwuma omu ye omu ni madwuma omu ye so omu nya adwuma no omu twa sika ansa na omu ye adwuma communication so ye mfa sika na ye communication o checha ase mu kwa Ukraine wo the whole world omu ne produce wheat pa a supply the almost the whole world wheat a ye de pan sam aduana ye di no wi ase hanyi na uye mo fi wa wheat ne wo a ye de pan no ona perception na maya na ships so na ekofa wheat no e de ko na omoni Russia ye anya wo Russia the warships akosi epono so se mo shipu bia ntimi nkro so na the wheat akọ afesu ye no mo de ntokwa ye shi wheat a mo dua ina ya hye no na mo harvest a mo de akogu hose no enso ya bombo ho ina ase no na ne pano ye de kra ye nya bi to ba bi te Sudan la Côte d'Ivoire ya mboga pano aye problem on a person Ukraine flag no a yellow blue and yellow blue color me people blue no kire ewiemu blue no and a yellow no kire green wheat ne a blue and then on the ayo national flag you understand what I mean bibi to say ensure a man like Botswana ebe etimi di be mfie miensa na nsuo nto nti o musika o mu di no e fe no pula no chese rain nsuo you understand what I mean nti bibia wona se ninta UK for you say saje na ha manu pa ma se besi ne no wo no da home say in fact enya diketwa na ubisa ho say na kwambe so ne so ye fa so na ye fi aitu ye chim ema dollar run ko high ana nya de ketwa na say nti no ye so ye kra petrol ye dollars petrol bo na afede na say what is a amount for complain about petrol bill ye complain because ye ya anu ensi anu pomasi bre. But we are in a team, no trans economic management team, no case. You will gold. Arab countries like Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Brunei, our population here by 1 million. So we are the largest producer of oil. When you buy 1 million, I did have them. Sika Bochu. Almost here gold. Mumfa oil never mind. Yes, your mom gold. Yes, that is our butter good for oil. No, it's a dollar na agent for. Cocoa, so I mean,
city no so e ma no me no so fuel price e gina fa ko ye won ye san introduce ayi bi a ene okọ ba ana onam kwa ho na ope drink ato won na so why you observant drinks bebre wo Ghana Alvaro debe cola first na Coca-Cola nko ene Fanta nko ene drinks bebre me ha ma di nko drinks be 500 na market wo omo promote local consumption ye yankasa ye nye ye de nze se be kwa akokra am no ne nti ye dollar no ye mfa nkokra drinks ya ye onkrofo eno so ye nom so ye onkrofo mo ye bi pineapple juice this debe ye bi Ghana kwanya sa na ema na me ko men kan individual individual de o nya problem o kwanya but the man o problem say no mo de solve say bibi de fuel coupon me kra ma gibida abana de ma se wo connection wa ba mu o community wa go me pe fuel coupon e be ma fuel coupon eno this a guy filling station on kwa na de top petrol te mo fuel coupon bi a price na da so e bi a 20 Ghana ni ya tete bi a be du ama eno de ma proper tenant na no fele o kana mo minister bia Yusuf fuel coupon right MC for Yusuf fuel coupons ene ye twem wa akoto wa yi ye fa bibi travels sa abankro for kwa mo no ne o man ho so akọ holiday no okọ Christmas no okọ e de ba o ye kosa no ho yare ye twem ene se nye se wo kwa abaya smon se ko ye adwuma die bia wo ye minister wontimi emfa abani sika entu kwan na ye twem ko no ne ye twetwem akwa no nti me won se bishop Roman for no omo yishi communica no wo da onim se so for no kwa na gina ho ka se o tietie firi asoro mana no na o de abetu communica 90.7 na communica nso adwene ho conference wo mo adwene ho na o ma issue omo communica Roman is the largest church in the whole world we as member nyina asora emuni pados Roman omo odon more than 1.5 billion nti ye friend no ni din ba ko de universal church we as member nyina church ti sa nkrofo no kasa ne kasa mado memo gide se nema bebre wo kwa mu a abanu de ato ase nema ko na nima within 6-7 months no nema be start adane na waste na mo kan so e no kure nema bebre ye waste yama se president ba Nkoranza na regional minister tu ka di akiri wanchi MC Kindambo MC Atebu MC Ejira MC coordinating directors accountants ne ya tuye nyina ya tuka wi na bon ye koja president wo ha no say wo fi wanji wo bele wa Atebu MC dey na we wa wo ko dira chi akoye dey aya me so me ko bi na wo de wa ko kire president president me na me ya Atebu JC o yi wo a kire say daashin e bi appointment bi ba na say ayi dey bi ba yem for odin kan o ko e dem wo o na be sa ne ma no esese etwa so say president be ba bi na we na no gba omi aba o ye ka we vice president o moto kedi bia ni nanim MC fo ni DC fo ni ministers ni abankro fo nyina on pese o mu di na chi campaign o mu nyina ba setenten ba ko na o mu ti no tin ka mu na ni security detail e wa chiri Adea na see kwa say ye be sa de just to reduce waste MCE MMDCs uko kan MCE azuma mo se Nkoranza ye Nkoranza o me Ghana a population of 35 million a district of about 200 and something district with MMDC men kan Nkoranza o to
Unya kwa kana MCS ana Nkoranza na wita me mtwa. Enya position wo de be wa ho. Kana wo team no, obi na wo team, ubesi. Banglo na wo team no, obi na wo team, ubesi evil. Na wesa wo ho no ene ye ka. Se MC be kon kan ya. Se me de me ma ya United Assemblies bebre minim. Me MC fo bebre ya minim. Me kwana sene minim ntino me nya ni baby ayede ne amasie me to me ana me ka che me se me mfasie me wo me ade ne minim da wo so disi assembly ni twesika ma no o da hye no bum o de ko okọ nkran yesa fi wele ne ka o da hotelu wana hotelu obenya bill aba ni hotel bill ene se me ye reception wo hotel na MC kaze issue receipt say me that 5 days na kaze hotel bill ni yesi na mi wi amemo 2 million na obe issue receipt na mo no dey aba assembly no abaji nsika weekend bia MC MMDC we ye mo musika se wo mo fanye wo ma owani se wo bebo owo mo sika na kudi ne botum ye ton sangu ho se faji a owani anu nyina no eye waste eye wesa eha emanu na unim ya ka se wese no bebre o wa okọ ministries wa akra ubekọ na computer ba ko na nipa be na na te ho emra nipa ba ko personal operating computer no obi aye receptionist obi aso ji akatua ade na esi ekwa se ye befa ubekọ asem na akura sa ya be ni be mi yenu mi ansa na be nyina ye te office ba wo ye den wo ye twa ka bo sume e waste ye say labor force no ye regional size of government no abana started dada abana makacho say edumre bi a ese size of government no eye kese ne de correct ni ma bi eno na ye ad hoc say ye ni deputy regional minister bi o me bo ana nti as a regions in yesisia nipa sisin de omukọ out o na bezam is a any minister of monitoring debe an evaluation bio ya monitor evaluation ya hunze hunya bio ya yefi o ye ni minister of planning and also there ya planner de na wi otu wa ye den and also ye yefi o ye ni minister of railways ya lay structure no dada and also ye every ye ni minister of regional integration cooperation na minister na ye Dan Bochi deputy minister ye aje minister kosa etejima MC etejima MP no sa minister no ye twem ya create region na wi ye se mon ko hwese ye create 16 regions mon ko ahemfo na stakeholders na mon ko bi se mon ko toto o ma no ne o ma create wi se mo chi wa ye den ye twem office oguo ni ba from Kodwan so any special aid to regional minister, special aid to minister of real, special aid for ina yams ntina ye twa so ko ina no ne tete so ko ye abanfofo so beba ono so ebia na ono kura bete so mo be na meka maybe na meka se mi se if it is America ministers bebre o a omu hia was on my develop on my name. So yes, we had no ebeba. Right. Meda Sibebre Yura Eric Bawa or in some trony on Ayaten and Cano. Yura Jima Johnson and Swatana say, I don't have no ask God alone. Opening good morning. Good morning, sir. Yo, yeda say, when ya bre abba, asame daba masuni, Roma asofo pon, ewuku, or my omunshia mudie. Na otwewe ya bawe ye omo de omai mu niema bi esisi atwe aban adwenasi so niema no bi ne se ahokyere wo omai mu ti abanye bibi na Ghana fo ho he han wo krofo ye aban adwuma dooso afi ni sika binum a ye boka hunu a enwunu ko waste ne adana ye mra no ase ene mu nsem bebre wada roma ye nti so adwen kyerɛ mfiri ha yo mechia atiefo bebre o mo joso Yankupa ashira me minim se Yankupa ashira o so right nia Roma asore ka no eye pa na ade ba kwa America na se
asɔre kra ne nkramosom ne nkeka ho yɛ di man no hwamɔ nsɛm wo nyinaa yɛ niama nka yɛ hyase broso nka sese nka romanfo akan na asɔre foforo kan na nkramofo akan na saa kubatan ahoro a wo ha nyina yɛ ka nka ebia nka nsakra yaba menimi yɛ sɛ nanado ɔte bibi ntra wo hyase sɛ ɔde saa nsakra yɛ beba wayi saa deputy regional ministers ne nsesamo afiri ho na baabi a meso me pese me hama pa eno enka Ukraine war ho corruption. Ukraine war had nothing to do with corruption. Corruption no se man a yewo mu no se ekeka se mra ye pa ba mra ye different from nokre nko na mra nko enti se yanhwe Yesu ni ye ban ni ya nyan hyehyɛ anto corruption ho a no kwasem pa na sɛ ye de ya no bɛka ne da bia ni entra meka ne sa ne sɛ obi awiade kan a ya kyerɛ ya sɛ adanse ne sɛ wa bisa ni pan sky ma di afamensa so to air is human 90.7 FM ye panini pa ba ko ne kan sa asem yi o asema okan no na ye mwanwa pa se omuteki ashin bi kura esenka omode to dwama nipa nyina hunu se ne ye Ghana fo aye ni ne mpanfo aye ni pani isan se ono agi atum se waye bone ba wo behwe na ese ye mfa court na brofo ba ko pe ababobom ese da bi na brofo ya sesa asem kura na asem ya ba be different thing no kwasem ne se ye pese corruption ye gu no a en sese ye de shade foforo bia se yankasa ye ho corruption e sha se free fie se ne ye ka no ba ye betimi a sha ase free aban mu atuase amana ba beduru fie se nhehya ma enye me hunu ade bi na eye ma se fem na medwene wa me se ni pentira sa ne ma we be o China enina yesu wa ko wiade ye hye na konfo hye ne yida konfo hye ne ma konfo awurade nyame utimun se ayro ho hadwene nanso odwene ho a nipa nti ne wo mudi sa adwuman eboro de nanso ye behwe ne ntutu a ebe ya ebe ma nipa na adwena ba ne ho so kwan ebe fa so ebe ma nipa adwena ba ne ho so no ese ye yenhyehye ahoro bi no mo enti media na nka mensusuye ne se senka aman no nhyehyɛ no ye betima aye se obi ya mfonsuo bi a to once wa ye hu se ne mfonsuo ni nye evidence ne nkeka ho ne ye gitum se mfonsuo ni pan gitum se wa ye sa mfonsuo a punishment kakra ese ye de mano no ese ye de mano na aban country no nya sika kakra because ye mpanyimfo a ye frɛ omo mrofo a omo ni di enso no mi hu se sa mpanyimfo no besi nani nei omo wo sa instant way no. Right. Openi wadaroma obe home so tiawa ma ye na yakwa homa no so Sompa sika promo no 9 o'clock draw no aba obi arene na yen confirm answer. Hello, good morning. Hello, good morning. Wadaroma udini baby a okasafi. Regina me kasa film kwana kasa jan. Yo, Auntie Regina no pay what Sompa sika promo. Na onsa ka wo usika. Never time. Right. Ede na be ka kire Ede na be ka kire mansan e fa Sompa sika promo no. Think Sompa sika promo no dia. Me show be en cry. Me na the last time me dey ya me be 100 cedis say mo fan support kuna fo no. Ai ne. Okay. Ena nen so me sign cha foforo. And I'm saying, "Didn't show be uncranted or be unfan if you didn't to Sompa? No one tears from Pana, a market yapa. Said, yeah, minimum share, sa promo wima, met me the atrocum Trunia, or be unfan on Subena." Yeah, I see baby Auntie Regina, know the out the buy and 2-bit mad dial *256*3#. *256*3#. Take it back on A5 cedis. Na what to be a bit me abo era kafra twa amayen sa punishment ana say asotwe ahoro a ye de ma niam bi te say prosini ejina ho no wa hunu say obi abu mra no so no ye pese ye yi corruption free ho a
ya ma ne machine ketua bi nipa ntu esika ya no ate receipt ama no obi ye bibi na anya atoanso wa ne waye ni wogitum se waye ne saa wase amegitum anaye mfa nkokoto so omegitum inde punishment ni ye book inkita law no punishment eso ye ni ya ye eno no beyi saa corruption no kakra afri ho beti so afa bio omo amote offices a omo ye adwuma no in fact me hu say aban hyehyɛ no onyanya adaje ema omo president Messi call port kosun ho osun wie no ano no at least nka hyehyɛ wo ho ye yi nipa okɔ yekohwe saa corruption na egusu a wa wudi saa adwuma no yeche wa na yede wa babie na wa babedo na atwe na yasa de ko office se kotena ho na say ubasra babedo nia odo first one second one third one de oba obedo for good ya ya nhyehyɛ a obehunu say nipa beye awakening kakra afa 2 waste ba ko a me pese ensese ye de bibie yi ya no eye policies a yenni wo Ghana sese ye agenda 111 government wa nanso na project for the whole affordable houses esi ho a ya abandon a yenyanyeye hwe sika yesa de kwakosha agenda 111 abandon project ye hiasem kese pa because one say hwe oman mu nipa sofa ye nyina ye sika kwakogu baabi a amfaso amma timamfo enti sesenka yade sesika no mfaso baso mayen a nke behunu hu bibi hu sunsanso enti eno nso so yade a ehia enti nanka se nananom ana se so asofo mpanyimfo ye kan nanka ye nyina yade ye hu adum media boye amaye aka se ho project ya band no ye ntwa so abar bia ba o meto project no so a na ye keka sanse me nanka ye gitumu a nke betimi aboa amansakre aba because affordable houses se dodo o masisi ebeboa ma dan asetena aye asumdwe nti obi sika ne anka odi ekosi dan no obenya dan bia hare a onfansi dan odi beye dwetire de aye articles ahora ye kan say sa articles of favor omo no article 71 me stress saati efa kwan obofa so on to betuma enjoy in different way because on kata article no baje what you say na akwakwa say sebi so no wo mo afo so e de amampanimfo yere nom e kan ho aje say wo mo kan ho mpo anisa wa hu sa article no so Ghana ni bia nim say yewura Rollins ntira ye hyehyɛ sa article say na be ya be benefit no na wate ase ama yakɔ sa regime mu but say ono no say oni ho ohokra eni ne breso biem adentira yenya nhyehyɛ no foforo yentimi anya sa nhyehyɛ foforo a Ghana ni bia te ho a nadwene ye ne sɛ mpanyimfo diska omo diska nso ohwa omo kofa sa asodi etu omo so a ombenya asodi akese entinye se sika keke ne omo di ni sa nanso article no favor omo ntino emma amanfo nwinwi dodo nti ye srese sa article no so omo nye ho adwuma kakra ema ye na emu ama ye nhunu se waste no na niama no so ate because se waste no so te a ebeboa matimamfo so anya akoma papa mamenkai atiefo se Adea Akye Abia adwumade na waso agusu yi ye mpense mo enche ye bema kwan na de wadwe nkyiraba na mom ye ka wo se Sompa akyede no ya akyede a ebeba so 21st December ya wo ye nim ya twere akunafo no din awie de aka ene se yen ya boa ye ho nanso wo akyede bi a wo de beche okunani bi a ubetim de aba beka Sompa ye de ho na ye de akye ye de nkrata akwa abonten panimfo bebre aboya no ho ba ye kai mu nyina se bre no ya aso enti no efiri na ekwa bia ye be hya se atu ho anamo na ya ba se ye sika na apesa wo de mane a ubetim de ato account we mu 0598 559 802 0598 559 802 edi ebeba no Tera One Media anase Blessed Foster edi mienu we mu bia ba correct tieska no tom na yenko aduane ye ntade ubetimi de aba suku nkwada ho niema ubetimi de aba ni nyina ye beje na ye de aboa ye kunafo ene wo moma nsabawa ma mintio ebio we de awo de ka ho ewo enkomo a Catholic bishop for ya pejade abai ho na yenko yenim
answer no near as God will come about corruption quite have a and possible emra obeshe na wontimi ni so no enye mra wala ze twa kum nipa corruption ho ele ma buro mo je mo tra tro da tro go so e ba o ma na mu twa o ma na mu ma Sompa FM wala soja fo ohun se wafu ayekaze a ezo wa diska o ye corrupt near the two bayonet sika na wo twa no de wura ni ba yefun se burududu corruption jai ndi o kaze obi a che no corruption no nkodo a ene na obi jai ene kura wa bo anu ona na China dia wo kan omo system no nko omo system na communism a omo drugs yebekun corruption yebekun na ye mra kuni na ye di bu man je o kaze yen ya constitution nto njan mra kuni ni say a person is not guilty unless found guilty. Ye chiw na say o ya hunu kan za ko we ne o this kan wo ni ba no o no anti ye fa no ko prisoner why a mistake ana ye nkokuna why a mistake e dey na ma o this kan wo no e zo bi ja na won ye free be perception of corruption na maybe na me ask God name former DS Nkoranza nana Owoahene sisi begumine nana pogwasi odi DS wo kroma osan ko di DS wo goso odi DS wo kwamdan so ni fia wasia ne otimi nana me wi adwuma wo GTS sunyane no no te Snakes Flat na Snakes Flat the opposite my office na o koji as o ring road wa no si dan o si dan twetwa boa bi ena o tim na o person free Snakes Flat no tim na say eh DS pa where do you meet so the town there yamfa nenne obi adi DS 2 years we si fie to hotel onya sika wen ni pay yesen ni be share MPP ni be share minister pay onya sika no we perception no me no perception ye kan me ka che wo say obugwa say do no onye corrupt but wa be di DS a femi ensan we si fie no we corrupt onya sika no we na ye say me dem ye ho wini me amaje pay share wo no e bia na wo ye teacher ni nti wo nya akwa be ye MCE no we si fie obi zo kira de kura be 20 years ansa na wo ko ye teacher ni na policy nta ya mo be DS na wo akosi fie wa ba teacher ni na ya adwen bi say wo ye corrupt wo ye krofo wo wi abansika na wo di si fie o na person jo na ni na chi no enho akatua wo enho akatua ne say one say so da ka mu free won to petru ka ne say ya nyo na wo ye untia lad bill untia water rate ebi aduane kura won to ye chew aduane mbonchi ni e de chew on a person jo ufiri akonwa no so a wo beto o kan ni abeto aduane o ka say ya wa obetua o petro wa na bo nye ka no so na obe use wa on a punishment no when I'm living now the biara me ka say me misre me ko alaji aliu mama the late alaji o madam papa on a day me basina wa no e call Belgium awo dan wo kra me ko no na o te cantonments opposite Fraser House office in Peters France embassy you can want to travel and if you the private residence yet one na also enforce there air condition doors of your and I blow ti on the omuna announce omu use air conditioning no omu windows na yeah there na sabe and wa ko bueje from ti na show na owo fie wo African village time I be African Union meeting ko fosi si afiri my heads of state ti achi oton bia ti ko to won so to no so Eric yenko na yenko transit nkomo na se de show no ku ana o tambia so o ne security guard etene nchen na memete right ano no so ti ba bi otra so it left is not here na fe o security detail ka ba ko dinanim ana ba ko je we are former vice president and former president salary yo apposit for ogum ye kwa uko Fraser House main gate na traffic light is yo St. Peter's
na traffic light na ashu red na tikani cars bebe di anim na aso green ni afam yakwa branch abiaje efese interchange you know fly I don't cry fly over akwaje interchange why na traffic light aso red 90.7 FM na afi na cars no ko we no na do e tell na ko for him when was Eric you see this world we are political position the mama o no da me pa vice president traffic light as already any day motor car di animu ba wo say traffic light obi akwa betwe no ma ko nso na hwe hwe o na besan enti political appointment wo fa ho di nya sika remember say wo ho akontabu dini da so say wo wi sika no me da say era ask God maminti onzo tiawo tawa wo source na yemfa afra phone 0598994994 0598994994 ni ameka ne say we are no we should not accept failure enti say yen system no ka kire yen say enye so enough say betumi di ayi corruption ho a then we should amend it as say ye bibia ebetumi di ayi afro because corruption no eya ade a ewo ba bia de nanso ye de no ekododo right ekododo as say yetimi ye nhihye bi etena ase de nhihye no siwo na ye constitution no mra no a eye mrakuni no yes sane ma binum mu because ye man ayewom sane ye tie so ne ye se hwe so hihye mra nye bi ne be hihye amayen nti ye hihye ne sane a ye no a ebetumi aboa ama yetimi abrase yanka se ye afiri hokora ne momu position ye wo mu ye teso mane ba fem kakra mayen ebeboa ye ebasa ebeboa ye meda se bebre ye ra ask God baby ye dure no ye ma ye tie for kwan na mo nso mo de madwen kira be kan komo a ye die ho Roman asofo mpanimfo kire se ahokere wo man mu abanye ho bibi corruption waste ne niema e wo ye man mu no yensi ano kwan ye wura no mienu a kire adwen wo nso wadwen kire ne de wo 0598994994 0598994994 wo de wadwen kire ban komo a ye die eso 0598994994 na wabo awram aba abekire wadwen ewo nkomo a yedie ho ahokire wo man mu de na ye aban betumi ayo ohwe britia wa ka ye kwo eye afia wieye mu a Roman bishops no say ahokire won doso amanfo ahokire wo papa apa nti no aban enhwe empe ho bribi enyo eno ho nkomo na yedie wadwen kire ene de wo he 0598994994 na ode aba yewra as God bra ye kwei no ma yentie wadwen kire a kire mfi ha no eba na de asoso madwen kire ne say corruption no ese ye sha se free soro ho make say en sha se free soro ho a something like this article 71 no emma binum nya hode na ye se sempanfo kura dia yesu ye ni bie ka ho emma amanfo awuramu pa especially institutions nyuma horro ne sa yenum omo ye pa enti ye srese se be se eya wo bra wo no osompa fenam enti panyina asese ohwe so se corruption in ye adwuma no asese oyi corruption free wo in fact ye ka say ye hu bibi a ye possible say oman no betimi aye hu bibi na free wo because eto de eduru bribi no na say obi gi contract kura na ye open to the public say ye ma contract ye gi percentage bi 20% percentage bi hey what the idea adwuma ma me say menye what other is kai ma me o say ma me percentage na me mfa nkoto me ho na ye adwuma na menye ne say ye adwuma no say me ye ma eye kama na wo de shebi etome so say wo giskan bi a corruption be ba ho because me ntumi nye ne say ne a say me ye no nti saa ne ma we eye public domain eda amansan nyina animu na kire say ye gitum say saa ne ma nhye binim saa nya eno no ye encourage
corruption me da say bebre Rollins ye to akatua mu so a ye to de asu Rollins or retire no ogina katua akosi se obewu Kofo ti asini ogina katua akosi se obewu ena adwoma ma gina se ope president no ogina katua no ye president no asu na 71 ba ko se o ye president ana vice president a na se ufira konwa so a ese abanu ma security detail 90.7 FM. Ade atuo ama police for no ye guard o ese abanu ma two garden boys ese omoma events cook ese omoma we na mpokura no o ka wo be use no so abanu na de mo afi bia so no ye be sisa o ka asna ma ena ne me eyema hi wo mu ni ze ya ma o ka asni nyina mpokura wie no se wo use ka no wo Accra dia capital ho dia abanu ni tua patro nika na o de ka no efiri Accra e de ko outside the region there una auto petro atike 71 no Rollins agibi Kofu agibi mama de agibe prince akura oda so kura agibi ona beza oje vice president agibi o be president so agibi nti ono de waje asa igusu ana wenum say yenhwe ne yenka ho asem say wakatua na ebetua wo de a ana efa o security ana fa o garden boy fa o nipa o president wo niama fa o sei fa o ona beza ne Roman father zeka na me no mo ya adwene ade mu wareta na article ne say se wareta akura wo pay de wo baji akoyi so bewu na wo pay ne ka wo je de akoyi de you pay ni before watch mine you pay ni be na for garden boy you pay ni be na for cook na say ye nyina say ye fe say komu ni wan ka buade ya ye nyina ye gi pay na say nke ni expenditure bi dia say ka ye entina article 71 man for say ye nyintum na ye gitum a president a wa person ye be gitum no what set record o ebi no ma di kan gi dada wo de wo tam de wa nyantum nti obi so ba ontime ka se yensa famra mera sibe bra busa for hanu na yedi dwumade no besi ye beda yewra Eric Bawa ase papa oyensem troni sanso na yeda yewra Jima Johnson ase bebre ono nso CEO edema as God limited no nyina na wo mo na de nim de bebo aye DJ sister busa for mo fancha me systematic press systematic press ene osofo Ike womo na de ye ko MC adwumade nyina omo ye ma ye ko Facebook ne YouTube no so afen so production team no nyina obia ofi ha ede ne nim de ebo abi menua no be kira adwena na baka fa be kira adwena kua bo achewa yewra pam adanse ne womo kan nyina ba be kira adwena first part of the program ye tie for efre ebaye na ye de aba abedru ha ennom abusuafo ye sorry wom so ayeda wo ma sepa ye Facebook for no ene wo mo baye Facebook for no ye da mo asepa papa no pa bia an awia bia bere bia a obehu se sompa ye ko Facebook live bia no ya na we hia ye e wo